Danas ćemo pričati o ljutnji kao grijehu. Sad će neko reći kako može ljutnja biti grijeh. Kontekst ljutnje nije grijeh, ali je grijeh. Kad se čovjek ljuti, on u sebi, ajmo reći, izgara, gori. On u ljutnji može psovati, lagati, dvoličan biti, ohol biti, posesivan biti, manipulator biti, emocionalno udaljen može biti. Čovjek u ljutnji doslovno može izgubiti život. I zato kaže, ljutnja je vrlo opasna, jer je kao bačva baruta koja gori. Zašto kad kažem kontekst ljutnja je grijeh? Ljutnja kao sama po sebi nije grijeh, ali je ono što ljutnja može napraviti čovjeku unutar njegovog tijela, duše i srca je grijeh, a to je da može otvoriti sve ono najgore, od psovanja, laganja, dvoličnosti, oholosti, bahatosti, hvaljenja, hvalisavac biti. Znači, toliko grijeha ima da me je muka i nabrajati grijehe. Ono što je kontekst ljutnje je to da čovjek bude toliko ljut da izgubi sam svoj život. Samo zato što se je naljutio. Sada, pošto živimo u ovakvom svijetu u kojem se ispripliču koje kakve razne laži i sve, čovjek se vrlo lako može naljutiti i ljutnut je najbolje spriječiti tako da samo staneš i isključiš se. Sad neko će reći kako se isključiti, pa vrlo jednostavno, samo se pomolite dragome Bogu. Ako već vidite da ćete se ljutiti, samo Oče naš koji jesi na nebesima, počnite moliti i ništa drugo. Isključite se, jednostavno stavite i izbacite tu svoju ljutnju. Ne dopustite da vam ljutnja bude okov, da vam bude kao korov oko srca, da vam bude kao dvorište oko vaše srca, duše i tijela. Jer pazite, sam čin ljutnje je zapravo vaše emocionalno stanje u kojem ste se vi našli zato što vas je neka osoba naljutila. Ljutnja ne dolazi samo tako, ljutnja dolazi skupljanjem danima, mjesecima, tjednima, a možda čak i godinama, gdje čovjek skuplja sve svoje emocije i onda samo počne isplivati. Kad to sve ispliva iz vas, vi jednostavno budete kao goli na početku kako ste se rodili, samo što budete odrasla osoba i više ne znate gdje ste. A ljutnja je zapravo čovjekova emocionalna slabina. Jer pazite, treba biti danas jak u ovome društvu i u ovom svijetu i ostati normalan i ne ljutiti se. Kad upali, na primjer, ja pokušavam izbjegavati i nekad i ne mogu, jer ja to živim tako i s ukućanima i nekad i ja budem ne ljut, ali budem ljut, ono kajem de više nemo. Znači, prvo što me počelo smetati, meni je krivo, ja se pomolim, ali zašto ja svaki puta moram slušati o ratovima? Zašto moram slušati o kakvim političarima? Mene to ne zanima. Zar vi mislite da će vas i jedan političar kad pitat kako vam je? Zar mislite da je koliko je teško u srce ući ljudima koji izazivaju ratove? Sve to što se događa i sve to što vi čitate, negativne vijesti, negativne misli, povrijedi vas neko, u vama stvara ljutnju. A sve što vi trebate napraviti je to ljubav drugima dati. Kad vi budete davali drugima ljubav, iz vas će izlast ljutina. Ma koliko god taj prema vama bio loš, vi budete još bolji prema njemu. Jer ljutnja je samo zapravo jedan skup emocija koji ne bi trebali u sebi imati. Ali ga vi skupljate zato što ste vi emocionalno takvi. Vama bude krivo. I ja vjerujem da u ljuti nikad, je vas ikad niko pitao, a kako se ja osjećam? Vi ne morate nikad pitati kako se vi osjećate. Vi morate se u svojoj sobi pomoliti Bogu i tražiti da vas vodi On. Ako vas svijet neće razumjeti, ako će vas svijet mrziti, ako će vas društvo mrziti, ako će vas bilo ko drugi mrziti, apsolutno je nebitno. Bitan je vaš život. Nemojte apsolutno gledati na to. Ako se naljutite na prijatelja, nemojte se ljutiti. Ako vas je prijatelj naljutio, oprostite mu. On možda ne vidi, on je možda slijep i on misli da mora tako vama reći, ali vi ne morate tako reći. Vi ne morate slušati. Kako je meni kolega rekao, to su samo riječi. Ali kako da ja kolegi objasnim da ja koji više ne želim slušati pojedine riječi, ne želim slušati o ratovima, ne želim slušati ovo i ne slušam, ali nemoj mi stalno nabijati na nos, govoriti vidi ovo doći, ovo neka dođe, ako će doći, tako će doći. Meni je moj mir u duši koji mi je dat prelijep. I ja sve što ga želim ga je drugima prenijeti.
Ako ćete sami da imate mir u duši, to onda uzmite Sveto pismo, uzmite Bibliju, uzmite to, uzmite pa pročitajte. Pa ljepšeg mira u životu nećete imati. Kada počnete, samo počnete čitati, sav mir u vama će doći. Zašto? Zato što jednostavno ono što danas svijet nalaže i ono što piše u Bibliji piše sve prelijepo. A svijet vam uvijek nalaže, idite ovako i nikad vas niko nije pitao kako se osjećate i onda se u vama akumulira ta jedna strana negativne emocije koja se skuplja danima, mjesecima, a nekim ljudima i godinama i ta ljutnja izađe toliko bijesno da bi čovjek to mogao znati opisati kao dno dna pakla. Ali koliko god ovo bilo sad metafora ružno, ali je, jer ljudi u ljutnji ne da psuju sve živo što mogu psovati, dođe do tuče, udara, šamaranja, ubistava, ma dođe do svega. A zašto? Zato što jednostavno čovjek bude izgubljen, jer ga je čitav život netko tlačio. A on jadan čitav život nije se htio prepustiti Bogu. Nije. Jer ga niko možda nikad nije ni naučio tome, jer se sramio, jer je živio ovim svijetom gdje kaže moraš imati para na računu, moraš, možda je lijepo to imati. Ali kad spoznaš da postoji nešto što novcem ne možeš kupiti i nešto što ti ne treba novac, a to je vjera, to je nešto najdivnije. Nekad prije sam uvijek razmišljao onako, imati puno para, imati svega, imati ovo, cura mijenjati. Kada se pola nekih stvari kod mene to ostvarilo i kada sam sad tek spoznao duševni mir i ljepotu s kojom sad idem i gdje se nekad znam boriti, tek sam sad skužio koju sam ja svojih pola života živio u ljutnji, u nekim lažima i glupostima koji su mi nametnute. I sam sam bio bijesan i ljut na sebe jer sam se tako ponašao, ali ok, to je jedan naš put koji mi moramo možda proživjeti, ali ne moramo sebe dati u ljutnju, jer iz te ljutnje će se roditi mnogo gore stvari, ne treba vam to. Ja sam uvijek rekao, kada se recimo krenete svađati s nekim, ako čak vi potičete svađu, onda uzmite ovako, ako vi potičete svađu ili ako osoba se ide s vama svađati, onda recite, onako zaustavite ga, recite, jel možeš uzeti to ogledalo? On će reći, pa nemam sad ogledalo. Onda uključite kameru na mobitel i dajte to osobi koja će se izdrati na vas. Ili vi, ako se hoćete izdrati na svog prijatelja, roditelja, to uzmite ogledalo, uzmite mobitel, upalite mobitel i držite mobitel u ruci i gledajte u sebe dok se svađate. Da li imate hrabrosti uzeti mobitel ili ogledalo dok se svađate? Jer znate zašto? Da pogledate osobu i da pogledate lice na što vam izgleda kada iz vas izlaze dvoličnosti, laži, sukobi, ljutnja, psovanje. Da li se možete pogledati u ogledalo? Da li želite ta osoba u ogledalu da dođe i da stane pred Boga? Da li bi htjeli da takva osoba stane pred Boga? Da li bi vi htjeli kad bi stali pred Boga i kad bi vam pokazao tu osobu koja je taj dan i taj moment i tu sekundu sve moguće psovala i derala se i Da li možete? Da li imate perspektivu? Ja sam isto znao se svađati, ali nisam imao ogledala jer nisam imao u sebi jedan lijepi dar koji sam dobio, a to je dar od Duha Svetoga. A sada, jel znate koncept mobitel ili ogledalo, šta vam znači? Znači to, ako idete se s nekim svađati, ljuti ste, pa de bar onda uzmite ogledalo. Uzmite, izvadite to ogledalo i držite ga u ruci i onda se svađajte. I povremeno pogledajte to ogledalo da vidite na što vam izgleda lice. Jer želite sa takvim licem i sa takvom osobinom otići i stati pred Boga. I kad vas pita, a zašto jednostavno niste toj osobi oprostili, zašto jednostavno niste se pomogli toj osobi? Zašto jednostavno niste toj osobi rekli, opraštam te, eto, ja sam takav i eto, oprosti, ali ja tako sam. Zašto idete kontra svega? Ljuti ste, neko vas je povrijedio. Ok, povrijedio. Imate sobu, odete na misu, pomolite se. Oprošteno ti je sve prijatelji, oprošteno roditeljima, molite se za njih, tražite oprost da bude tebi bolje. Zašto svoju energiju i svoju ljutnju ispoljavate na pogrešan način? To je totalno kontradiktorno onog svega što trebate naučiti i što trebate ići. Jer Bog nas poziva na ljubav, ne poziva nas na svađu, ne poziva nas na laž, ne poziva nas na oholost, ne poziva nas na sukobe, ne poziva nas na sve ono
Zašto jednostavno samo ne šutite i ne pomolite se za takvu osobu? Ako već ste vi toliko ljuti, zašto ne uzmete ogledalo ili ne uzmete mobitel, svi imamo mobitele, uključite selfie i stavite taj svoj selfie i svađajte se. Budite hrabri. Jer znate, vi ste hrabri kad se svađate s nekom osobom i derete se na nju. Ali zašto ne uzmete mobitel ili ogledalo pa ga stavite, pa samo pogledajte svoje lice na što vam izgleda. Pogledajte, ako ste toliko hrabri. A zašto vam to pričam? Primjer, kad sam bio u duhovnom svijetu, dok sam prolazio svoj proces krštenja, sjedio sam u crkvi. Znači, sjedio u crkvi, pored mene su sjedili još neke dvije sjene. Dolazi častan do mene, nosi papir i daje mi taj papir i kaže ovako, napiši sve što je grizodušje. Ja nakažem preko, a šta je grizodušje? Kako me ona pogledala? Kaže, znaš ti dobro šta je grizodušje? Ja kad sam se probudio, ja sam ostavio paf. I opet tad nisam skužio, tek sam sad skužio šta je grizodušje. Šta je? Znači, grizodušje, sve ono što sam u sebi držao, ljutnju, grijeh, sve ono što sam radio, eksplodirao, umjesto da sam uzeo bilježnicu i napisao, dragi Bože, dragi Isuse Kriste, Sine Boži, ja sam u procesu krštenja. Krivo mi je što sam bio ovakav, krivo mi je što sam radio ovo, krivo mi je što sam radio ovo, krivo mi je zbog ovo, krivo mi je što sam povrijedio roditelje, krivo mi je što sam povrijedio prijatelja, krivo mi je što sam svoje srce i dušu zatvorio pred tobom, krivo mi je ovo. Samo to trebate napraviti. Ali ne. Čovjek se ponaša kao da je diktator. A neće meni neko ništa govoriti. A onda kad doživiš, pazite, moje osobno iskustvo je moje. Kako će vaše biti, ja ne znam. Kad stanete u duhovnom svijetu, kad vas budete pitani, a osjetite kao da ste u tjelesnom, a vi ste u duhovnom, a osjetite kao tjelesno. Ljudi moji, džaba ljutnja ovog svijeta, džaba sve. I onaj najbogatiji, i onaj najsiromašniji, i onaj najpohlepniji, i onaj najbolji koji se držu. Svi ćemo jednog dana stati, biti pitani. Pa nemojmo onda biti pitani na takav način zašto si bio ljut. Bio si ljut. Ako si već toliko ljut, onda zašto ne odeš i provjeriš ljudi koji su u invalidskim kolicima, ne pomogneš, pa ih pitaš, pa da vidiš kako se oni bore kroz život. Zašto ne odeš, kažu, čovjek treba posjetiti u životu 3 stvari, a to je, kaže, bolnica, psihijatrija i groblje. Kad odeš u bolnicu, tek si onda sretan, hodaš, vidiš, čuješ, razmišljaš, još uvijek si zdrav, mentalno, fizički, psihički, duhovno, duševno. Psihijatrija, da vidiš gdje ljudi završe zbog koje kakvih, hajmo reći, ne znamo još neke stvari zbog čega, ali ima dosta gdje se ljudi izgube, gdje im nikad niko nije rekao, prijatelj, što te muči, nego ga gazio ga, pa puku, dobio depresiju, dobio tjeskobu, samo zato što nikad nije bio prihvaćen možda. I na kraju groblje kad odete, i kad stanete, jer vam treba da se posvađate sa prijateljem, vi sutra prijatelja nema. Hoćete doći, kasnije reći, eto, oprosti mi, sad ti ne mogu. Sad oprosti kad nema. I to me posjetilo na jedan tekst na jednom portalu. Znači, momak u mom gradu je davno, ima to puno godina, je poginuo. Nažalost, poginuo je. I ja uvijek kad tako spominjem osobu ne znam, ali kažem, dragi Bože, u vječnom životu nadam se da je, jer sigurno da je, ali eto, ja volim tako reći, toliko mi je to teško, pogotovo zato što je to jako mlada osoba bila. A ono što me najviše pogodilo to je bio onaj tekst, komentar koji je napisao anonimni njegov prijatelj, napisao je ovako riječima, ne mogu točno reći, ovako napisao, kaže, kolega, žao mi je sućut tvojim roditeljima i sve, i žao mi je što smo se posvađali zbog nekakvih stvari, evo ja ti opraštam i to sve. Razumijete poantu priče, razumijete koliko je ovaj život krhak. Jel treba danas da se posvađate sa roditeljima ili sa bilo kime, lećete na večer, jel znate, kako vi znate da ćemo se sutra probuditi, da li ćete se vi i ja ili bilo ko od nas probuditi. Pa zar treba onda ta sekunda, taj trenutak naše slabosti proći u ljutnji i u psovkama i svemu da ćete leći, ne daj Bože, ili poginuti u nešto biti i onda čitav život
sebe udarati po glavi i dolaziti i reći prijatelj, eto prosti mi što sam se posvađao, a prijatelja više nema. A dok je bio, onda ga idem ga gaziti pa koliko god treba. Gazit ću ga. A kad ne bude, kaže, bio je dobar čovjek. Užas. Užas kako je odjednom čovjek dobar, a više nema, a dok je bio živ, dok ti je ljubav možda davo i ta jedna svađa da vas rastavi. Brate, rekao mili, pa kako je uopće moguće da dopustite da vas preuzme zlo i da vas ljutnja toliko preuzme da kažete, dobro, sad više neću s njim pričati. Ja sam isto tako te faze prelazio, gdje su mene vrijeđali pojedinci, izrugivali se, rugali i ostali smo najbolji prijatelji. I još bolji smo prijatelji, još jači smo nakon svih tih svađa postali. Da li je on ikad uvidio šta je radio, ja to ne mogu znati, ali sigurno da je. A kad bi mu ja sad pričao, to bi bilo ružno od mene. To bi bilo jako užasno i ružno kad bi ja njemu njegove grijehe govorio, tko sam ja da tuđe. Ja mu mogu sam reći, prijatelju, ne možeš tako. Ali što je bilo je, nisam ja bio korektan. U svemu, ljutnja je zlo i ljutnja je izmišljena, koju čovjek je izmislio ljutnju, samo da bi sebe opravdao. Kao što rekao, ljutnja vuče sve ostale grijehe. Ne dopustite, nego molite se i opraštajte, jer kad oprostite, predivno. Kad oprostite, oprošteno i vama. I to je, koliko god naletim nekad na internetu gdje pojedini svećenici pričaju i kažu, opraštanje je put života. Kako, ako ne oprostiš nešto, a vamo misliš ne dobiješ ili to, kako misliš da bude tebi jedna stvar oproštena ako ti ne možeš oprostiti kolegi? Ako si se posvađao danas s kolegom, odeš u nedjelju na ispovjed i prešutiš tu svađu, ideš tako dalje, a vamo sa kolegom u sve gorim odnosima ti sve više ljuči, onda sam sebe zavaravaš. I to je ono što ja govorim. Ljutnja nije samo, zašto je ljutnja grijeh? Grijeh je zato što povlače sve ostale grijehe, jer iz ljutnje će se roditi, jer ljutnja je kao barut u vama, žari i gori da eksplodira i ne dopustite to, nego samo u ruke Sveto pismo i sva ljutnja nestaje. Znači, uzmite Sveto pismo, Novi Zavjet, pročitajte od početka do kraja, svaki tjedan možete pročitati kompletno. Kad pročitate, svaki tjedan pročitate kompletno, uvijek ćete pročitati. Znači, ja sam ponedjeljak krenuo čitati i u nedjelju doslovno završio kompletan Novi Zavjet i tako svaki vikend, svaki tjedan, onda polako čitajte i onda će vam se otvarati fino riječi na pojedinim poglavljima, na pojedinim evanđeljima, poslanicama ćete dobivati jednu predivnu stvar od Duha Svetog, to da će vam se neke stvari otvarati i neke stvari ćete skužiti. Kada to počnete tako otvarati danom za danom, tjednom za tjednom, mjesecom za mjesecom, onda ćete dobiti kompletnu sliku koliko je zapravo ljepota onoga kada oprostite i kada širite ljubav, a ne ljutnju, jer ljutnja oko vas pravi samo minsko polje i ništa drugo. Budite pozdravljeni, braćo, i mir i u duši, srcu, mir u duši i srcu sa Gospodinom Isusom Kristom, Sinom Božjim, do kraja ovog našega života.